أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تن كونيني نعم ماما كونيني مبنا وكنجو بنا أستاذ بكر هيدرا أريكاغمو ويكوين موسرين ماما سيدين قرمون سكه من تن كونيني وراكبه تونكو وما كبه تونكو وكوين دي قلقرندو كتا أسكه من تن أولا لخيكي أورني دنگتاي إن شاء الله. ومارمو أولا لخيكي أغرا وران قبه أورني دنگتاي إن شاء الله. ونغرا كوي أولا لخيكي نغندي ننتي أبو جهل فرعون هذه الأمة ورا كوي ننتي أكين قباريني قبار قرقرنتاي أركو ننقبا أبو جهل أنيا قمو غجانيك نغندي أكرا قمو كونو ناكري ورقمون كاتكينا إن شاء الله. ومارم تارغم دا كوي ننتي أبو جهل عليه لعنة الله تي غجانيك قريندي birambe gajango mergana ani kamana koy kahir nu koy nanti iro muhammadu ri kapalumungana mekida tuna mau karre unuriga unu siti nu qiri nyogo mun kamana ndati amaka igara hibre benya na sagi taroni ati kunati latai ikunati uzai igana muhammadu ri kapalumuliga una mau karre unu siti urin diga maka igara hibenya igara hobure benya una sagi tarone kembira tibrambe gajangen gara meriga kenna ya aukamana ko nanti surata bun maliki kembe igara illa wale benya tikenna mau kanundi tanna tuti surata aro muhammadu yange mari purke kahirnu purke kungaro kanam mobe ati utbata roseba aro walid kun kalle be hayganya tikenna ma a kanundire tanna to kun qortiya e qortiya nani dukini kallenga kembrenga aw kamanan kule aw kamanan su gajan kama birambe gajan ngara mekita abu jahala ya wai maka yumanku yo kamanan yere bani mane kenno khuyi ala gajan sito mo ala ken sanse kenno qusui ay mega woro bange be ara groupe yugo formé kunan sigi nike me kori akenyi me begane gajanyu me ara groupe yugo formé kunan sigi nike kori gili quraysunun sere sagunga himeno go gajange nyaga tu mosri ara kun groupe yugo formé na kunyungu maunki ni koi ay mere nyugo ikrimatu bun abi jahal mere nyugo ikrima ara ken groupe yungu maunki ni kunyi keta kun honi ni kallenya nike me gardi na sabunya aya o gajan ke diga monga mobe ay me lagari kanna hike wure kembra o maremu kun group no kun sigina abu jahal kori kun koni saban na to tindona mo iwi saganini na sabunya gajan himen go gajan nya gato ira kun dunya sugura na kun kama me ni yung maonki na abu jahal me remen aken ikirmai kembra nga tarugumunda hilla baka abdurrahman bin auf ma وهاني دغامي بيكو كين دغامي راهيل لبكا عبد الرحمن بن عوف يا ما رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف واتي برامبي نيكيتو ساباندي gajangen dumunte o gajangen kama yo kama nanya tango hamana bane ti honnan kayu hili kusa gari sigi ketade bane ngoro ita imbangenga bane ngoro inno gimbangya ike me yarenga saw honnan kayu ku hiliya iha kare matawu ikama na sawunya ikanun honne na sawunya gari sigira be isigira mai kenga kawri sigi ketade kembra honnan kayu ku hili bane to
banin to Muaz bin Amr bin Jamuh banin to Muawiz bin Afrah Muaz bin Amr bin Jamuh ora ken qibaren saw a taron kama birambe Allah hare nkina nunga de Madina ora kendo mi kadni kinga nan kaso Amr bin Jamuh akenyi qirsai Madina nondi birambe are mu kinga Muaz ya aro Muaz bin Jabal aro Muaz bin Amr bin Jamuh kembra kun soro hilla nya qirsake ma Allah ranya unya qirsake borinya utununa nga sir jimanteli qirsake nda ken Amr bin Jamuh me ken Muaz bin Amr bin Jamuh ke sarahawe Muaz bin Jabal aro Muaz bin Amr bin Jamuh ni bor ke utununa nga sir jimanteni Madina yo khasike ani bor ke yankini nanda awari bateli kembalo nya fayne karna nda awara jimanteni kembra ken kibarun dangi ola la khidang tukuri kenyi wo serebe kenyana ken Muaz bin Amr bin Jamal Muaz bin Jabal kembra ken Muaz bin Amr bin Jamu bi kenya haike kembra arabanen to Muaz bin Afrah Muawiz bin al-Afrah Muawiz bin Afrah kusro hil Abdurrahman bin Awfuti kursi ketade ango hamana bane kebe gani Muaz bin Amr bin Jamu ya ko sagari yonkula nyenge ni katige ni yonkula mbehni ni ke mulinin tirndi tikembere ngateli koy men Abu Jahal ya jamakeri na sabunya lansar nuku ayon mai Abu Jahal to mosiri boy wato nandi makango kuy man Abu Jahal to karan kare ya ma Abdurrahman bin Auf no kiya sabuni tintu kai banan di yonkulan bi hindi kewre ne tirni tikembere ga tingeto koy men Abu Jahal jamakere arako aramulinin ko amma ko khuren kama kembere iketi yelangana Abu Jahal warangu maninya ka arike jawi ati kunata Allah igiro Abu Jahal ya ran ko ni gana na toy a isro hiliri himbe wungana yeme ken wura lagara ken bale indi halle ko ina few igiro Abu Jahal himbe wungana yeme ken wura lagara ango hamana banan kana ri kori don no gembangia ken Muawiz bin Afra ken kana ri tin te ken miran Abu Jahal ni koy ikikar ida ken kana tin na ngana Abu Jahal wara mu man yanai ken kana di kunata Allah ike yonkulam po binne da Abu Jahal yonkulam po binne a nay himbe wunga nyeme ken wura lagara nay himbe wunga nyeme ken wura lagara lemnu ko hile sukuna ke ko tan nay ya ambanu yani o mahari ya garnya hina rani wo honnan kaya untan filani kembrenga kusro hili Abdurrahman bin Awfuti ikira iyon kulan wura tusa iyo kamane yongulan yara ke sabura ina Abu Jahal wari ke sabura ina wari ina ko lemnu ko hiliya ango hamana bane kusagara Abu Jahal wari kembrenga aw galle wonno wondi galle ken wura na kanga yugun jarunto nyande na kori serranda tindunai e ko sagari kitembera ti aya o kebe jamakeri jamanya ntengo na kori tikena Abu Jahaliya kembera ti soroku hili lemnu ku hili ken Muaz bin Amr bin Jamuh aro Muawiz bin Afra ti kusaga garwasundi ti kahanga Abu Jahal goro bangebe ni jonko e kembange kembra taro gumunda ko ina di kekkota Abu Jahal ni gallenyar sabanu yime kamana ndi a taw gallenyari sabanu ngana girnan sai kama momo sirebenu nyande na gardi wo gajange nya antu mo siri kembra nga yisaga nini kembra nga igana diga momo yisaga na kai diga tasu ho kallabaka Abu Jahal gardnu to kallabani mane bo kebe gani sulemunu ko hiliya ken Muaz bin Amr bin Jamuh ya ar Muawiz bin Amr bin Jamuh kusro hili kuna tikun kwani ikunya na Abu Jahal ya gai ho konora lagara ire jongo hi Abu Jahal ga daira be ire jongo hi kenga yo kamana gajanga ya a kebe gani ikrimatu bin Abu Jahal ari ikapallemu ya ira kusro hili ire gemu ti gajanga gajange be agam fari mosiri ira me gaja ira soro lemnu ku hili risagandi baga Abu Jahaliya kembale lemnu ku hili tarbasunan sai kama hila khari iga sai kama gajange qoto iro mena ira sagandi hila khari kembale lemnu ku tarbasunan sai kama ne to gajange ngondi kebe gani Muaz bin Amr bin Jamuh ya akenda bote go wari arabote go wari akusanga ikrimatu nu mungu nda akusaga tarwasundi ni jongo Abu Jahaliya ati Abu Jahali dangan ati ya adu Allah ya Allah qonne ina mugu nan tanke nyai Allah haren kana kembrenga anga Allah haren kana mobe woni kenya an koyanga sasa woni kenya an koyanga kenno kusui abu tunte are ka hangir nan sawa Abu Jahali kama taro gumunda koyi nanti ke kota na Abu Jahali ase tuntengo inyo go men kama au gajengan quraini jamanya ndo na kori
ti Mu'az bin Amr bin Jami a kusa ga girnan sa kama na kahanya na katu itani ikarankaran da kahanya na katu ikarankaran ne kenno kusu na tage kutubakai kaha ke digati hanganga aro kaha ke aciyan kotai mosiri kenno kusu arabu jali tancharo bakai Abu Jahal tancharo bakai Ikrimatu bin Abu Jahal ken Abu Jahal da yuwa biran ba garatu nanti a ike hawa tanya haga kuti kenno kusui ken kana girnan sau Mu'az bin Amr bin Jamu kama ken akusa gara kahanya na katu inno gin kitendi kenno kusui na no gin kitege charo na to hatetu na ne ma amma kuti bagai pele ka ara charo bakai na to hatetu na na ma no gin kitege kuma nan filin falara hale kinga nya wati be Mu'az bin Amr bin Jamu asagere halle honne kembere ato au kuma na gajanga yan do bangeta na kuma na gajanga ya a kita kitege kuma na degu taro gumun da koyi nan dike kotanga kitege kutunde ari tan sa kama na kusa ka hanya na hatine be nyante na riga akusa na kuten kutubaga tawane purke ego hesen gajanga mobe kembere kitege kute kema ho bonda gajanga ako sagara afilin falantege ako sagara itan sa kama na kahanya na hatinege kutubagai kinganya watibe aro Muawiz bin Amr aro Muawiz bin Afra ira mekita hilla khari kembra iri jongo Abu Jahali banginga hilla khari iri jongo Abu Jahali banginga kenda Abu Jahali qoni ata kiga kuti akenu baka inyo men kama saka sendi aka hanga ma sirbe ganati wotindonai awotinu iwi du defanate kahake sirbe ganati wotindona ya wotini iwi du defanate kahake kembere na kulle munu hilli kingani Muaz bun Amr bun Jamar Muawiz bun Afra ire jongo ya Abu Jahal ti butenga aro sembe kenno usui ira migo kena Abu Jahal ya ira kahanya kandi akama na kutukutu ahalera kane asunya kahabate ira kahan chaki chakaro bangin sui ai meno koni ma nan diketa ke joge be hayra kita anta baka keri kenda yi serbenu ya garni Ikrimat bun Abu Jahal kenda sahabanu da sukari bani himbe ina girnan sai kama su hoqene maketa garnuku ikunyime lagari kana isagero halle honne kenno wanyar sa kul honan kayu hille kinan Muaz bin Amr bin Jami aro Muawiz bin Afra ire jonga Abu Jahali na kan chakari mai men ko ni ma nan diketa woni akaraima kembra o dangi nan ga na asa kontento kembra o jokiro gajanga do bangetane keta ira gajanga na gajanga mawati be gajanga ngawrni yeme wati be kembra na Allah ren kite na nyamare nya kenna gajanga nyimben kara Allah ren da sahaba nu nyamari Allah ren ta kamo Allah ren ti man yanzur ma sana bi Abu Jahal tel konan goni himbe gora hurukuro mena hay na Abu Jahal hay na ya Allah halanga mowe Abu Jahal ma sana bi Abu Jahal tel mani yayi manna kita Abu Jahal kara kamo ana qalla halada ana hurunya ruwa ma ngarun tunyari kembere nga kenga nya bane sahaba danta nu giri na lo hurundo mena yo kamana hay purke una Abu Jahal la halantu kun sahaba nuro mena sahaba khore wona Abdullah ibn Mas'ud akenyi jamakeri kembere ye giri yo kamana ndi Abu Jahal mundu ke Allah konira akenya warja Abu Jahal ya Abdullah ibn Mas'ud ti ike diga Abu Jahal tauntenyi kenani akanira halle suni jogi lakhin a jogeri aganta baka joge bere irani ataunteni atankutunteni abangan su jogi lakhe aw taunu nankuru aranda sene ati wahdahu jalisan la yaharriku wala yatakallam irani abana antaunu anta kamana hari nene nyonyo anta kamana se akono taunu keta jogi lakhe bega way anta bakara taunu aw kamana kallen tangi kella halare ke diga ayi kusagara mandoro ke bega kanenga kusagara ke fosi baka hina ira mandoro ke fosi baka kanenga kembrenga ati kenno ko ira Abu Jahali ahatem bangan suni tombi bini tombi ahatem bangan suni tombi bini kembrenga ike madomina kella hala warai nan kaso ka kesu ko mantenda yi Abu Jahali alaihi la'natullah aw tauna kurunta anda kamanan se biran be agara man doroke ke boy watibe kenno ko Abdullah ibn Mas'ud akusa gara itanya na nyonto na qende
kembra arita yana yonto na kendi arita ansau akannen kama aw munana yon kulan gutu bakai kenno kunya sa Abu Jahali ara khenga wari kenno kunya ara khenga Allah wari are kanen to Ibn Mas'ud ra ati nagana neke na sawunya Ibn Mas'ud hay agolen dawa jamba yin Makka wa Abu Jahali yin ne kaya kenye mosiri amma har ajatene har honne na sawunya wala laqid dangin tondi ora kendo mi katine Abu Jahali birambe islama onga yi ijopa watinga kembrenga Allah renti tel kon katara Qur'anan qara sahaban tel kon kata digana Qur'anan qara kairun kuna Qur'anan qara kanemu itaronga kenna yi Allah rendi sahabanu i wodigana inyira sahaba wa kara inyira fono yo kirana no keta qarangunde aro dinan golle yo kenna ngiro mena kenkar wati darubun arqam inyira arqam kara kingati kembra seno morga salama wani wati beza seno mor tiketa karenta islam o ke abaka sellanye o bakata kombe no nambu o bakata kombe ni nalita sellanga kembra ga buta sellanga kenna yi sahaba nuku iranta sirranta karina qur'anan qarira qur'an kama kema Allah renga di tieli koro qur'anan karna Allah renga ti tieli koro qur'anan karna kay nuku kama kiranya bana Abdullah ibn Mas'ud akenya ti tikerawo kenno ko sui adiga kahirun ta gonten wal kabasrahuma asetu ho wurginte go kama kuma qur'anan qara kenganya bane ira igri o kuma gulan sere megawa jogini asage arkata Allah renga Allah ahine lo Allah ren mosri kenyi lankara Allah ren sage da magira khari Ibn Mas'ud atikirawo igira qur'anan karna kahirun ku kama agri nan da qur'anan karu kama khari kembirawo dimawre ura gula na gula mago jogini kembra daga ta Allah renga aro sahabanu ahine lo Allah ren hilla khari kembra bido skandi Allah renga tiyel koro qur'anan karna kahirun ku kama Ibn Mas'ud atikirawo kiserun ka bagoy mosri ko tahana uran jogi bido helani ko uran jogi bido skandi nganta Allah kinganya wati ba sedu ho urugin ten kama kada ko mana qur'anan kara kinganya Abu Jahal dimawre Abu Jahal diga katai na to ko mana qur'an ke kara na boya ya gani mago khenne ara boya ya gani mago khenne kama Ibn Mas'ud arikata Allah arnya ya gani jimo ko mana mbugo aya gani jogi kinganya wati be Allah renta dangane tawoni tamuntu Abu Jahal kotai ata undingan tatai kotabe kembra ken kotanya haike kebe gani Badr Qur'an nasa kebe ni Badr Qurayna birambe agari tan sawu Abu Jahal kannen kama kenno qusu ya Allah Abu Jahal nenengara akata sehne ati Ibn Mas'ud da ati dawa jamanan ne naganan ne tan sawu no ko khore kama sare andan tan sawu no ko khore kama sare kinga ya wada Ibn Mas'ud rajabe Ibn Mas'ud ta dangan ne tele Allah manya wundi sawa Allah konnege Allah manya wundi wa kinga ya Abu Jahal ra Ibn Mas'ud jabe ati Allah rin ya wundi ta kamo ati angabonta serengo iseren kalli qabla na iseren kari telken jopi kai qabla gaben nan samige kane iri seren kari telan kun ganin kari anyime arin kari bana anyime tikem biti yawi kenga ya Ibn Mas'ud kenna ya Abu Jahl ka hango saka ayme ka hango saka tate kenna qusu Ibn Mas'ud ko sakara ka hakeutu ne tan sa Abu Jahl kannin kama na yonkula yintel la targo gumunda ko ina Abu Jahl ni sira himbenu yintenga benganyi anyi kundi ay yintenga be Mas'ud Ibn Mas'ud ko sakara riya tiyonkula yintenga na ka hake yankanda kannin kama na yankanda kama ma yonkula ngo kutini baga kanninga yonkula kuti baga kanninga kembra Ibn Mas'ud ara yongula kewtu awmna ndiya kata Allah harenga boymo Ibn Mas'ud ni sirai tarugum da ko inanti sir ma'luginai sir dargille mai sirani ahilai mosiri ila ko inanti hare hankenga na gira hankenga na koto tata no ya ko nan busenga tima kota ime sahaba nun do misjoinai Allah harenda ko inanti Ibn Mas'ud ara ke tan karo misanu beno hay tiken koto se mizanun kama dina uhudi girenga kembra kinga ko nan Ibn Mas'ud sir brate mai kembra Abu Jahl yonkula ke atira ora au tenda adego kenno ko suyi akosa gara kachen city yonkula ke au kamana fofo sendira maga tindo Allah harenga aga tindo Allah harenga watibe ata Allah harenga ngan ati haza rasu aduwillah ati ki hay Allah konne yonkula ya Abu Jahl kinga ko watibe Allah hare akosa ndi Allahu akbar
Allah renda kengo Allah rendi la ilaha Allah renda qamo at Allahu allazi la ilaha illa hu Allahu allazi la ilaha illa hu Allahu allazi la ilaha illa hu Allah renda keko ni tasuko ati Allah yani kamane kebe kamane suganda manda ke Allah renda keko ni tasuko ken Allah renda Allahu akbar ken ati alhamdulillahi allazi sadaqa wa'ada wa nasara abida wa hazama al-ahzab wahda ati tiganengo Allah kamane kebe agara enyina agara kenti mani agara lehru be utira nanti wi de mana ara kella lehru timani ari komende ma ara kahirin jama'ar kan qoso abane pe kemira Allah ran da ke koni ken ya bana Allah ran kitan di ibn mas'ud ra tan tinto ti yongula ke harsa kena ibn mas'ud ro Allah ran na anyi Allah to ne kemira aga tindoi ar yongula ke sira Allah ran mure Allah ran jome na ken ko sui Allah ran de Allahu akbar haza fir'aun hazihi al-umma Allah ran ti ati kebe hay tikani ke yumantonu fir'aunai Abu Jahl yani ke yumantonu fir'aunai agabuti iblisai sira sunta Allah ran konini dina Abu Jahl agabuti iblisai sira sunta salama on konni dina Abu Jahl ra Allah ran koni gili salama on ga maki kenai Allah ran ngai sahaban kunya marni nanti undiga Abu Jahl mundu igana wari Allah ranti uga mawari uni hakala tawari akurungonum pili jogi la khengo kurungon ko ili tubate ngai atigen tubate gen sawabun kita kangai nan samen nabi maun kane Abdullah ibn Jud'an atiken da yigande soro ora kono wala laqadan to kuri nanti Abdullah ibn Jud'ani kenyi honnan sirai hati so yigande soro na sarun qiri unde aiga ti Abdullah ibn Jud'ani ara yigande soro makka nan samen nabi maun kane kembere ngara sarun qiri ken qillere Allah harenda kende ke jabe Allah harenda do sarun bate yigara ke kembere nga Allah ranyasa Allah rengo ne tawo no khube akendo Abu Jahl ange mun no khubani kena Abu Jahl tawo Allah ren kana yawo bote wa mun nan tawo no kena Abu Jahl wono kenno qusui Abu Jahl qusa gari duwa pour que Allah ren ma place kita na Allah ren ka sodi bote keri Abu Jahl to duwa ga magora taki Allah ren aga taki Allah ren anya koy sere semente wa gara nyonto akusa gada tuti i khurngonum pil kama kenno qusuri na khurngon ko heli batangai kunga batangai kembra Kenya tugo bega yada mosiri kembra Allah ren gamana Kenya ko tuga ma Abu Jahl wari tini hakarato wa khurngon kuri ti tugo batangai kembra kinga ko ni nanti ara Allah ren koni gili nabi maunga maki gila Allah ren gamana nabi me Abu Jahl ra koni kembra sira sunta Abu Jahl sira sunta Allah ren koni iblis adangi hale dina Abu Jahl Kenya sabuna Allah ren ti fir'aunu hazil umma tike yumantonu ko yumantonu fir'auna haikere bokinga nya wakati be ibn Mas'ud akitena Allah ren tirndi ati ke ganyi iramen baka Abu Jahl wakati be irani ahaten sunu tombi bine hobinen tombi temo ahaten bangensu ike kama kenga raynan sami ken kane Allah ren ti tikembe hay tikeni malikanun jane batenye parce que ora ko ina dikkan bata sikanin malkanu badr kota kunyi kamanan gajati jane ma yo kamana kayan musamman jane tai kembra ken jani bate ken to mi bine kenya to Abu Jahl hatenga kembra na haten man sunya to mi bine kembra Allah renda ken go nanti malkanu jani batenya haikenga Allah renda ken go nanti malkanu jani batenya haikenga kembra kebe gani Abu Jahl aken kalle kengare soro sika kiteni ora ko nanti Muaz bun Amr bun Jamuh kenda tan charo bakai kem balaqnu halesende Muaz bun Amr bun Jamuh aro Muawiz bun Afra kemra kulli menyai na kahanya kanda kama na jogi mosri kembale Abdullah ibn Mas'ud kemra kelli nali akutenti mani Abdullah ibn Mas'ud kenda yangulangu tubakai anna wontengani serebere dina serensui kemra Allah ra kallelo Kenya kiteni ken ibn Mas'ud ya kemra kebegani Abu Jahl kibarenga Kenya kunda kembe gari na anan sidi nan dig gajene Kenya Allah ko ni na kidai nan dis sere an saura on ken sigerne
kenga he gajen ke kan kabana ya sababu ho ken sabun sura kan daga ka ken suri Abu Jahalati jako ya foki gajen kenya bo gajen ganya Allah ranya kira tanyere sere kari kahrun na tanyere sere ga gile kahri nyuman kondi kembera oni dangiti akbaran kutenga harsa kennan hale Omar mu ora ko nanti mana burkuri Allah haren kallugo Allah haren limele nyaare Zainabu yagantengo yugobe kina Abul As bin Rabi'a ora ko nanti kellige ora ko nanti kellige Allah haren kara ko nanti himenu ga rige wajibi yenu ni du manga sana bo ken karanye Abul As bin Rabi aken ka gumen Zainabu ay aka gumen kenni Zainabu ay Abul Asi amma nga sare ke kibaren gaben dangi kembere nga ora khemoni ro kendi ke sabura fame go kitana mowe Abul Asi ibn Rabi akenni koy amma ya to ne halatu kene Khadijatu akhiyarin halatu bintu Khuwailid Khadijatu kene Khuwailid le nyarenga kembere ken akhiyarin halatu ya ken kana Khuwailid le yarin kembere nga Khadijatu yana mundu Allah harema nanti aywa ike wa munana ile nyaare Zainabu yo munana ayagindi akhyare lemenga kene halatu renyugo kene Abul As ibn Rabi'a kembere nga Allah haren kanyanga tarugumunti ta Allah hare wa kana Rasulullah Allah hare nyiganya anta Khadijatu sogini fiu Khadijatu na himbe kara anta sogini na sawa Khadijatu ni sirai karen qoreni wa afameni gan qora wa gana himbe nyana wajjatelli gana na samanya enkani kya sawuni Allah hare ma koterari Allah hare ti Zainabu idunye anyari halatu lenyugo kinani Abul As ibn Rabi' kembere nga kware tananu dangi Allah ranya ga ya gaisa kinna yin nabi ma'unga atimaki tarhugumun da ko yin nanti Khadijatu anyira keyo kanu musiri kengani akhiyare le nyugonga ken Abul As ibn Rabi anyira anya komi email le nyugo na sawunya anyira kanu musiri Abul As qahananya anya Khadijatu qahana kilembun musiri anya kilemu niro Khadijatu na musiri na sawunya amaro Khadijatu yo sare hawe kembrenga ken sabunya ne Khadijatu ra kanu atlana illa nyaare nyaande wa kilen kana Abul Asra kilembu ni musiri kembrenga Allah harengar nya qihare ne annabi Allah harenga annabi me nanqi kata duna su ko mandenga Allah haren qihar na ungari sirhan hana bega silamao ken Khadijatu ya kembra Khadijatu silamao are mun su ko manten silamao ken be ne Zainabu ni Ruqiyatunu Kulsumunu isuka mantello dinandi isuka manten silamao brambe iga silamao sa ka kebe gana Abul Asiya akento idinan kama aken hillan kana akento idinan kama kembrenga ka atora maki Allah haringa har kota atora maki islamin har kota kembrenga kahirun nya yoto sahaba nun torno iwi katunu yo honu me kalli ko Ammar ibn Yasir ida ken mara hawa sukari kembra itoran koto sahaba nun kama itlana le erme nya hilla khari nalim mengalenya nandu hayga make tora benya sahaba nuwa kenta asro nore kitona ona toran jonko Allah harime kawana toran jonko Allah harin oranta Allah harin katunu oranta hotana nyane ka ona asula inyonkindi egemo kangari nante Allah harelle nyaaru oni galandi tona Allah harelle nyaaru galandi kembra serbe no gara Allah nyaaru nyaari ona mundi ma ina le nyaaru kuwara ina yagungutu kennayi Allah harelle nyaaru hilwono Ruqiyatu ar Kulsum kembra Abu Lahabi le nyugu hilinyira kumundu kanyama iganya hina munyigaru mundu Abu Lahabi le reme begani Utba aro Utbata bun Abu Lahab aro Utayba bun Abu Lahab kembrenga kunyiga Allah harelle nyaaru hilimun Ruqiyatu aro Kulsum ka inya ama iganya hina kembra kebegani Abul Asiya akenyiga Zainabu mundu anya ganyiganya bokenya wati be kair nungara mengalenya nanti keta ina Allah haren sola inyonkindi na sawnya iranta tora tana kene do kadne mangya kembrenga una sola inyonkindi una le nyaaru nyaunkudu le nyaaru kunda diga akara nanga tawo akanundi kembrenga ti kemonya na sabu ya ahai o bornun kayebe nyana kembra ho baka kenga
ayo bornun kay be yana usule ne baga kuma len yaro kunna da ta ma kandi kembirenga o hobaga bornu nkay ne bo kinga ya quraysunu e formé e groupe de kata Abu Lahab re mum piliya kinga na utiba aro tebay tikemrati Allah harelle nyaarugo kenu ruqiyatu rum kulsum ya tini ya wonkutu bo kinga ya utba rajab ne ya ati ike oni Allah harelle nyaaru kenu ya wonkutu mashartu hil ken qangay ati yaaru hilu makka kun yaaru hilu khoni lokura ndawo kumununu o dangan o Allah harelle nyaaru nyawon kutun sasa adi ko qurasun da anda surako ile tin tel kun yaaru hilu ne qangay iti abana le nyaara abana bun sa'id kelle nyaare kenni bana aro sa'id bun al-as kelle nyaare abana bun sa'id le nyaare aro sa'id bun as kulle nyaare ti wona kulle nyaaro hille mundi kunda ti genno ko suyi ti wo Allah hare le nyaaru nyaawon kutun ken qarani isaranun qaru baba ken Abu Lahabiya aro jamil ro Abu Lahabi ti ire mukura ti kun goni ire haram madama na Allah harelle mun tawma madama na Allah harelle nyaare ke tawma turi haram ken nya bane quraysunun kana qalali tokai ken nya o qahana tiketa quraysunun ti hagra le nyaaro hilbe ko ken no khusui idga kumundura kura kumundura wati be utbaru utayba oti Allah harelle nyaaro ira kungara ire ya wongutu kenya wati be ira Allah hare le nyaaru nyaongutu kenu raqiyatu kulsum ya ka kebe gani utba ken qembe ya okute mane ka a qona yugo ken utaybai ken diga kata Allah harenga na Allah haren ta ontento isaban do mena akusan di Allah harenda Allah nyaare nda sagan atira Allah nyaaren sagan anna gamburen ko na Allah harenda kenya Allah harenda duwa yugo nya kama ken duwa ken ko Allah harenti Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik ati ya Allah wule wasallatin lay gilan wulunga a gilikin ya wati wa uteba a ay mekkanu ke duwa wure na sawu ya watu nan da Allah haren duwa wu ken wajabe bo ken ya wati be e tar ogumunda ko inanti ay me aridu krosi akanu ke diame wure mosiri bo ken nan ya halle aro sete yori wo kuma nan ga vayaziranga ira yukun ko irinte Allah ranya iyan karanga e sawu no kulgo tiwo wurun dangini nonga ne sawu dento itaro jarnden kasa kannendi kinya uteba akareli yanka Allah haren do keddiga meri Allah haren pegara duwa be nyakama akareli yanka kendi kinya ati jama ke danga nago jama bero mena tigana kadike koni tangana hoga mikita yana ke maka imarsandi sike wa suka homanden taanniya ari gure a kinya jama ke qara wara iro mena nan korai iri kahanu ya saunan kangai ne to kongon no on sa kebe gani jarnteli na libesu sumusumu banmane nan dangiya na li uteba sumusumu kenno ko sarawtu nan yata halle na bobo na kutuguto sakak nan kangai umabwasira kemera yilenga karansa iyawo abobo ontenga kemera Allah haren bagara duwa benya kama kendo au ajabi taweri amalla raimedu na sawunya jarntem bagara tubuga jamanu mena na bobo kebe gani otibai aken konira iqallengara kakema digambure jonko ya Allah haren kawteba kembe gara digambure jonko ya Allah haren duwa nya kama kembe nga duwa unjabire a jarntem bagara bobo ke keganya watibe quraysunu ira meka homa me nanda kata Abul As khane Abul As ibn Rabi kebe yani Zainab kinai a iti Abul As dangan wa munama anna Allah haren le nyaare kanna ayawun kutu angana kitembere yaare sui maka wa munanda anna Allah haren le nyaare ke anna kenya ungutu kinga ya watibe Abul As ibn Rabi kenno khusu ar Quraysh nu kujabi ati ike yaaganta yaare sui Quraysh nu kuri ike gawo Allah harelle nyaaren paraawni himbe nandigena Allah harelle nyaaren ngara ikena yaare tana ya Quraysh nu guri ike yaaganta kenyaare ikena Allah harelle nyaare ke wara iya anta yaare sui igaro Allah harelle ikengara kengalla Allah harelle nyaaren batin a ke diame digi Quraysh nu gui igi ken qose ikunda suma nanti utbar uteba kunga dunge mobe nanti ko kana nanti kana oni dunge
ati ken da Allah relle nyare ngala Zainabu inta walla few kemra yigi ken kose isagiro halle kinga ya watu be kedigame Allah rengara kemgu Allah rema mungu kedigame Abul As ibn Rabira hati su anya atolun konni ana tawo jamani anya Abul As tigana anya atolun konni anyitna dangane te kallusire maren sire kallusire na sawu ya madunge Zainabu haragun hohoy ka kesu ka mande Abul As ibn Rabi amaiga tubi aken gono hillanka hen killenka maharsa kingani kahiraunga harsa amatubi ka ke watin nayi Qur'ana aya bego yankana nanti yagunta kahirundo islaminu na araike ma yankahina kemra khoni to ke mwari ma Allah haren pijiranga atinga oniki kanan same ken kane kebe no ruqiyatu ya aro kulsum i haiga bu iya umbaiga kuti ka kenya udangani daruntawai na sawunya serebenu ganyigar mundu Allah ime kun seru lagaruntu nanti undar ne kara limanan kawo kama kiyana Abu Lahabi remuku hiliya boy ganyini digana kaber khana ken khana kamerante kiyana Abu Lahabi karai na sawunya Abu Lahabi meranteni aya khewmu jamilu ken khana meranteni hashimiran ko yana ka kesu ko mante immerante na sawunya ra Allah haren koni serbe na Allah haren koni an wajatene sermerantundi kemra Allah haren le nyaaru kun ka senne yani kemra le nyaaren sennu kuna ndiga kamerante ni kenta khabare kenya sabuna Allah garati illa kutuma kemra yauke agri wati be Allah haren le nyaarun pile Allah riddaro keben ruqiyatu ya kenya Usman bin Affan Zunurain kemra ruqiyatu ya gai ujedanga hale kallenga kin ruqiyatu ya kemra Allah haren kulsum qana kinai kya sabuni sahaba nuni agenda takhno ko kita Allah harendi sahaba suma kemme kita na sababunya akemba nana Allah harelle nyaru hilikita nu yari kingani kulsum aro rokiyatu kembra Allah gana dungatai kun qisan kute o wana dangi kata kanora khwani ke inshallah ka kebe gana Abul Asiya ato kahira un kama amaro salama uni na sawinya ken kota serbe gana salama uni har na ngani ser khore ko sagara allo har na anta munya go serenga serunga bunga ken no kuso tamon kuso kanunene serasunta tamon to kana hila qari ken sawra Abul Asa to idga killege kama kani hilanka wayen killenga ka kebe gana Allah harenga atora makin Allah harenga har kota anya Allah haren darno atora makin islama un Allah haren kana le nyarage to ma to ya okeri ma hijira nga atingo kene kembe Allah haren pijire naniga Madina ka kebe gana Allah nyare Zainabu aken to maka na sabunya akina kema islama ato ikina ure ma ito ke muarsa ma badri gayan qibaren gari kembe nga serebenu ga karabe nan ka hukair nuwa nai idiga gajan entalura ka u kawsarunga nandiga umaka dudu sagan Abul As wa kundi ko mora ko nan da Allah arengra serebenu ko nan kunna makara Abul As wa kun kanari kemra aro al Abbas no ra kanka to kunga nandangi kemra Abul As birambe ugara mana burawo Badr kota ira mana burawo ora ko nanti sahaba ugara akem mana burawo ken sahaba riga na siti na kawo mana burunga Allah ran kala koyi ne man do kisenga kama nanti wajibi yani wini do manga sanare nangiri wujunu naati dirhamui nandara wujunu hili nandara wujunu dirhamui sengo himbe nura kunga den wujunu naati himbe nura ser nanganwa kunga le wujunu hili himbe nura ni lampontonga na brinyana magantuma kunga len wujine kembra Abul Asi wajibi yana ken kai do manga sana bo sertana kanda ke Makka Zainabu gahe Allah arai melle nyaare na sawunya kendo kahirun kun nango mobe awro kahirun bate ka kahirun tamundare na sawunya kahirun ku gara nyamari tana Allah arai le nyaare ngara madungi gilike kahirun ku makanu iro kahirun ko no dome ka u makanu donc konkitene nan giri Makka na la ke mangasa agen ko ni to ke lalari birambe serungo kamana li serum mangasa kebe gani Abul Asi aka gume ken Zainabu bintu Rasulullah ken kahana asenga yan na burebe ara ken kahumame ara ken na bure kahumame bon na bure keri
ara horari himbe wona Allah hare meri lato ni mosri na sawnya kanuran kanyu woni Khadijatu ma kanyu woni Khadijatu ma ken Khadijatu mi kanyu Allah hare mo kanyu ke to mosri kanyu ke worno kanne kemra ken kanyu birambe Zainabu nyanga tinga kinye Khadijatu khanara Zainabu ara kanyu kero Zainabu nyanga kundi ara kanyu ke kini Zainabu ya na Zainabu halla te kanyu ke kemra kanyu ke Zainabu khanara kanyu ke wutu birambe agara na burenka o me ken manga saren na burenga akuma ni awmuna ni kinage manga sa na sabunya kenga he sirta nan tano himbe garawara manga sa keta awmuna na bureke na kanyu ke sa kama india kini hawai purge ni kina manga sa keta sereben go kamana ndigaro isrumbate Zainabu bintu Rasulullah ara na bureke sambati do kumbate na kanyu kera na siti na kiniya birambe kunga diga isrum manga sa Allah haranya neman no kisenga kama igane serbe manga sa ne ganan na burebe kini wona burke yila na hai kembre na jate na timi kembre o ken serenga sana na kinai kendi serengura ato ke mo arsa ma Zainabu gara sambati bekini turu likin yenga turu likin yenga birambe turunga ken sambati ge Allah haranya ira na burke bu me ro kama na yila tiken na buran ko khalle ti Zainab ya khalle ni ken Allah harime le nyarenga tiken bira tara ke warani aga kata hakabe kapame na warani na lakini hawai purge ni kina mangasa kemera na bureke ra khemu na hay Allah ran kuma na ila an wa hamana Allah re lin ya gali saw kanyuke Allah re nya gali saw kanyuke kanyube Khadijatu yime kanyungani Khadijatu yime kanyungani Allah re nya gali sawai Allah re nya anga sa Allah re da tinne telike kanyuga uti ke hay Zainabu ya qalle kembera tara kaw manga sarenga na sawunya na burebe go manga se na burebe go nya na manga sarenya ken se ganya himbe ala kenya hay kala kanyu ke sakama puruge ni ikina manga sa taru gumunda ko nan ta Allah hare gila ya anga saw kanyu ke ken no kusui a hakarenya ka Khadijatu ri a hakarenya ka Khadijatu ri kembrenga himbe ga dange aro Khadijatu na gili domenga aro Khadijatu gara khairi benya kenda nan sameke kane aro Khadijatu gara inna burilla wara ikira moy nanti ke akhiyarelle menya hayke ike ma mana buragundi wa ke ma ngasana ma yasirtana ike melle yaren palle giliken ya Allah re amirilla to daro gumunda ko nanti ken no kusui sahabanun da to nan Allah re mirilla to kanyu kira bate wara Allah haringa ila ya an gona saw kanyu ke qariyatu hinu lisigi ayaran kane ken no kusui sahabanun sura hinne into Allah harin yaren ken no kusui Allah harin da sehewo ko ataqamo ati antu tiluqu atu dangane ati agana mana bureke wara dangane ni amana bureke ya Zainabu mana bureke agana wara dangane nantlana na bureke sa kama ti kemera ne agana kento nan dikello nyana kemera khara kenyari ati antu tiluqu laha asiraha wa taruddu alaiha ma laha faf'al na gana tu nanti amana bureke aro ken Allah nantlana na bureke kinna nantlana na bureke sagandi na gana tu nan daro kenyana kemra kala kenya Allah ran do ke digame anya koyi aw kamana diamen sariya ka nyamare amunya mar nan tunanya jakoya ay men da tunan tarawo nyana karanya nanti basin dari na tunan di bas waraka hakai be gari kutunga karame riga imi ka sabanun da hinne to Allah harin ya gane aro dome be ga danga aro Khadijatu na aro Khadijatu ga sigara mo be ina burene nandi ke akhyare le menya haike ya ira tunan di hinne lo Allah harin ya gane ken Allah harin tlan ke sego ken ya bane sabanun sura Allah harin jabe iti bala Allah hare odunge wa walla wa na buren ka hana saganai ken ya watibe ken no kusura bul asira wasa ira wasa watibe itlana na buren ka hana kina ime irana burenya tu ira meni na kina ime aga na diga na kini Zainabu gara manga sare be warra una saga tana saga Zainabu ime kembra abul asari mo onsrondi au kuma nan sagira maka ka Allah renda nyamari nan daga na ke maka keta kebe gani Zainabu ya ana nyamari ali Madina ali inyi Madina ala kengo abul asira
ken no qusui abul as koni kendiga kemra Allah renda sahaba yugo monsuro ni ken Zaid ibn Harisai Allah renda sirbane ka ukenga nandi kuni monsuro ni indiga igana tindo maka no koy wono ti mahajjaj dingira wana keno intawno kemra nga Zainabu gana kin abul asi ro Zainabu woni nalitaino yugunga no Zainabu na yate Madina na sawunya kekota kurantara maka konna obego makan ko no Madina konna ken ko tay mo siri ken sabana Allah renti wonaki mahajaji no khun tawono keta abul asqana ferenya na Zainabu kinya mahajaji dingira ke kemra kurawra Madina kemra abul asi agari maka bane ala Zainabu naburen kinai ala naburen saga Zainabu ya ati Zainabu dangani atampa wanya marni annali Madina kemra Zainabu ara mosro nen jopa kinen dunge tay hawen kare nyamar wa kinen ka dunge tay kenya Zainabu ara mosro nen jopa ka mosro ne ke anyi kamana Kenya sutura nyari purga sere ma abu asera ka hinga na ya momo sere ngo bakasera pasangra himbu alla kene na masala serra bane kemra kenga na saunde ngo serebe kenga masala na kenda alla garu diamen wa sankini angoni antamna diamen alla ma to annoni ma ko sere sura angra ko sere rabane kenro nan ta sanki kemra abul asi akenda diame ke masala iya akhi wona kene kinana ta nan dikeni mon suroni andiyati Zainabu ya mahajjaji dingira ke kemra kenkara masala hotana ra to ke mori ma diame nga sanki makan noni kenda Zainabu khonu mo Zainabu me ma nan di serenta sera Zainabu ra to qamo nan ti serum gwa sera kotai Zainabu na to maka bolontongendi aro hindu ya haygar gemu hindu bintu Utba aro kelli gemu maka bolontongendi hindu ti ya bintu Rasulullah ya bintu Muhammadin ya Allah harelle nyare nda mugun nanti ango mosro nenga ango ni dia Madina tele tongenwa kenya bane Zainabu akutani dia mege Zainabu ti ike ndara no inda mosronde ike nda mosronde wan ko nderente ke ma kenya wadwe be hindi ta dangan ati Zainabu ti ma him foninge ngena lamuruna al angane digana Allah ngana musaqat be gilid de passing diga andiga musaqa un senga ni himbe ngo kenya nanda andiga musaqa un senga ni himbe ngo kenya nanda ti kembira ma waranyi men nan to kinan go himbe hawo kinan kuro mena gil qonna ngaro me gajenga kembira oku ya garu ona ma kelloro mena na sawya ta dangan wa innahu la yadkhul bayna an-nisa'i ma bayna ar-rijal himbe wo yugundo mena kentano yaruno mena re ken yugun killai kembira oku yaru onnangiti odnal kutenga onnangito haramar ma ona ma kelloro mena nge woni makalle mananga ni himbe angana tilonginda nsenga ni himbe ngo kengina nandu de matikenga kenga ni bolma faranga kiganya watu Zainabu ti ati wallahi hinde hagra himbe ko ike sai nanti agar himbe ko awa nondi way sai khana nan tagara dema ne beko anyikma kenya lamuru ini dema ati ike sai kharna de hindu iti sire himbe go munana ike segere mundu nan ya ko ni sarna ai tari no ima qur'ani ra imuna ne dema ka kesu ko mande ike masawai na sawunya kon nawo be ga ma kata Allah haringa kon nawo be ga ma kata salama ko na sawunya akenyi me hawa ga karar da yankiri sara hawen kara hawa tune kara asa manan giran yon kana kara kembra kesu ganya sirabe ka kesu ko mande ke maka tasabunai na tungara ike de bentalenti ke ma ka ira tu agra himbe ko awan no ndi amna naya ka kesu ko mande ke maka tasabunai ike ko to ke mori wo mosoro ne yana biteni kembra ma mosoro ne ngar sabada ka kwaran woni sanki maka nanti Zainabu amna ndiga I hawa no kuma Madina kembra to ke mo asa mosoro ne ngar time watibe kebe gani Abul Asiya ara iqona yugo ara Kenya marikani kinana tu bun Rabi'a ati kenna Zainabu monsrondi ara ndiga dingira ke igo me no ko ken mahajjaji no kuma ya age mundanu kuma taun na dugno kemira kinana ta kana aken kana ra hinya moygori ken kana masura ma mosiri na sawunya akenda nyogome ara nyogome liken sitenjo para gupende war nyogome kama ye horo yaro ngane voyage ni kenga ati ya rono gupine be nondi ara kenda wari nyogome kama brambe agatla kenda warenga watibe ara Zainabu nyamare tani monsroni
iwo diga nan lenki tenga ni kinjiga dumbe nandi hari info na mbuta honna kema Kenya agen kusaga buta qur'an kama kinjiga dumbe kembra ati Zainab ni monsoro to baga ken no kusu Zainab khari monsoro ndi fuke ho ma wara khari kembra Zainab ro gupe ken no ndi kara gupe be dawari nyogo men kama Zainab ro ken no ndi birambe Zainab garo gupe ken no ndi sa ketara nyogo men girndi kebe gana gaja nyokunga kala aro kahano ara kungutu ke sabra sirega na tiwo kenya e kahana iwisi konyana kembra ara kunsutu na kunjongia nim amo soronde na nyogo men kaneliga kinjiga dumbe au kama na mburo makabolontonwa ako mana mburo makabolontonwa sirunsu ya hime na atir na na ora Madina kenya ya watu we ken no kusui quraisunun kananko ila meka umami edi Allah hare aro karib badir qurain kama aro yumango ara kulliga kembra ken gijiga dumbe na mbuti kelle nya ara qurain kama kemori hara maken foni ati kembe hay a tigelan tasron tigene lo man tawe kembra ken no kusuira erenyo taytanya e kusagra delegation dirni ken no kusui tungaro Zainab bate una sagandi ayga bugu mo beri kellan tasron yugon gwanera nda bartinaro killena ka amma bu qurain kama kunu kingana ya kinwanyana sauta ziya yugon quraisinu dangani ken no kusui ila delegation dirni ken delegation ken yuma wanya Abu Sufyan imema kembrenga eti unguru ini dawanu ngurni nyoro Zainaburi aro kinana tabuna rabia una sagandi kinga ya watwe sahabanu kenya ya watu kahirunu hiliwono ikun kwani salama on kona on ikundi dina kutunga igun kasagere dawanu ngurndi dina kutunga purge ikun pana ga nyor ni mowe kun kahirunu ni koni wati banda Habbar bunil Aswad aro al-Fihri ku sorohili kuri dawanu ngurndi ku hanandi ga nyoro Zainaburi kinana taro Zainabu da nyorri iga nyorri bane umati na nyati hakare kenno kusui ya kusaga wururu nanga nyoma men kane kuta nyangusa nda sigi nyoma men kane komi serenga woni ti serenga gajanga impozo ango ni serenga gajanga impozo la hala beka uriken la hala kama kenya bane ru nyomu sigi sigindi kenya ma Zainabu e gupen no ni nyoma men kama Zainabu butunguti abutunga gudi tarugumu na kwenda ndi nyoma men giri tima gupeke o khene ala kulli hali agane ya hoy Zainab khona butungutu kenya sababu ya arayin Zainabu awar jaganteni no yime yara wucenya ma Zainaburi in no ngara kembrenga Zainabu gari no ngara kebe gani kinana tuya aken khana ken no kusui aranyo men qaraben kacengara na ikala hunjemu naro kalandi nangusaga tusi iqurungonum pilikama na kala ke jongo yi soroku hiliya ken Habbar aro al-Fihriya akalan jongo ya ken no kusui ati wallahi la yadunu minni rajulun illa wada'tu fihi sahaman ati sirasunta tindoninga magandingarin kalan sapiken kamana sirasu krata muto ana boti sirasundi tamboti magandangara kalan sapikenga iqana ratu nanti ganati worni karabanen kilenga ma a awikali ken no kusui sigi ni to ken no ni Abu Sufyan kana ri delga solli na linyor rikel halali ken no Abu Sufyan ti a ankala ke saga iga hanoni kalan saga iga hanoni kembra wana konrange mero hindi a kusro ile bihai iganya sawi na no bonen kinya Zainabu ya kawarenga kinya Allah harenga butukure mosri ken no kusa Allah harena suro ku hilli ari horenda gandi sahaba nuna ati sirasunda Habbar bunil Aswadi aro al-Fihri sirasundi warani kari ani warno kusani kari kebe ganye har Allah harenga ne rono Makka fatu Makka ago sirdan tanu benu jatene nan dugana kunya har alkawa irame une kari kembe kusro hilwari Allah gana dunya ta wati ne kinye waraqin wani kadai ka kebe gana al-Fihriya adde manana yo kengalli qasawu yo sawra al-Habbari kengo progotono kembe ala kulli hali Abu Sufyan ko ni worni sigindai Abu Sufyan wati ina anikala hunje kero ni ina konnange merari kimba Abu Sufyan watna dangani yukuma ka wabakinga kaganda suruna hala ma bo khore ngama agane baka anfo nan buke nan basuke na sawunya igunda Allah haren baya giri mesa Allah haren da sasan koso ikuntani iku kahir nyumu serebe ga karatanyero halle serebe ga mana burawo tanyero halle kembra o kamana na bur khoren kana buni na nakin Muhammadu hilla khari kuma na buru tongoro kembra kembu den kasan sabura nandi kelle nyaran ka kuma Makka ken kambu kinjiga dumbenga kundu khore ngama
ken sabuta zai odangan kemra ken gonira kenana tunnege tan sage tai halle anabu lahala tanar himbero ke bumo ganta bana bo Allah ra mare mu misansin gabo kebe gani abul asiq kibarenga Allah gana dumete kotatana o dangene ta kutenga na saw a taron kama wala yin khale gasigin yere o duwa nyana wata Allahumma ya farj al-ham wa ya kashf al-gham wa ya mujib da'wat al-mudtarin رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا برحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء سعيدا